Ngawan naka BJP party betul kanjo manga national party ke jemot yang ngawa ile wiyenya naka ni party to wa em kata ka satu mende em lang wa gani ke party ke scope ko yiu krek kam ni bahak gani constituency ni bahak wa em ya ke bor ko central government ni tay daw yultia kat ko tmu ko perkat ko yimpo kate ye ko madok matsna kita tok kadau ko ila yin kani party wa sekio bot ke wo klam tok ba kidau ko ila yenya nakani constituency yo fi kani ka constituency yang manga urban lah cimenta manga ke urban area ko urban manga ke rural area te haga urban area de chenavi hagini sansnem bon bagi te jingtuna pok urban area yang kani constituency ko lai kejat ko ungo lai mangkasni ko chena bhabi to kani ka kendram yang kani yaw siang kong one ka ga waste disposal management apa kan ka constituency kamtam apa ka urban area yang man ka report ka performance yang ka waste disposal system yang kan cu pi ka communication ini da dang bon wa ka jingdawan ni ka wa em kam ka renovation ni ka surok yang ini kamjo la ya di water supply system yang ini dicena ni de terai borok ko mi ka chnong jwai ki pipe de dam pa ki drain yo pi ko tu am kam redesign ka water distribution system ni wo man need ka at one point water pressure yang kala man uniform ke distribution yang ka water pressure yang ka hawara ka ninga ka urban area cok kini educational institutions yang apa ke jabai mendapat fikam ke kiang nampak gibi wat ki private institutions yang bon ha kata cimtuna nadok ki kata ka tools ki pen kam ki wo instruct wo kata ka delivery ya kata ka education segi kena cena wa bon ha ni jing kam tam ka kiam namba la mendapat pi ka science block kam la cena ya tuna ki kata ki facilities ko itu ya ko tu yulutia ni bahag urban area ko yulutia wa lembag ki assessment ki the job the lembag ki assessment ki evaluation ki phai chak sarkar bai setai yulutia am skor ke yikini jingdawa yang na da man kau nong ikmat nagani ka constituency yulutia wa ta nga bru yang ka party we ri jingkan hai ni kudau punyo bagi visual evidence punyo manga kani constituency kami undang kita ka bei hai tai wa apka wa od ni khon ni na
napa Jawai constituency. Ya ka rural area to baik cuai ya ka economy kauman agricultural specific ke economy yang ki. Ya ka tu hapai study hakawan kedur ko wan rai ya ka productivity ha ka rural area yang wo yo income ya kita ki berduk ko bon ko em apa ki chnong pendok. Ya ka tu ka basic infrastructure kam ki surak kam kita ki tools and implements ki kam ki fertilizers ki bonjai ki we decide ki wa bonjai ki wa kam ki wo penbiang yang kata kongrep yang kita buat hapai nadok ki irrigation ter kita ki bon ki jing dua apa ki nong kedong yang ka medical facility la mendapat pi ketika apa peneliar ketika wa hospital yang kita bon ki duna ke proposal yang nampak ke BJP parti to kini ke penelian penwandu dika wo pai kai ki nong kejut apa jubai kata ke yang long pai kai ki nong kejut apa ke district leni ke east ke west Jati ke district pai Peter will give equipments kat ni ki buru leda MKM ki x-ray leda MKM ki le bonjek kita sablai ki sini hospital ioluti pendiang kita bagi kibru kejut ki beduk menghaplut pasal ulai sebab pernah kapak gitu di thau tiak thau dam yang ki kejut ki biang kita facilities ki wo pendiang kita kecek kia ko ki tools ki MKM ki doctors ki wo ye ki wanra kita kecek kia kita bagi nang ki sumar ki nang kejut pak itu hospital sarkar ni kamjo la yegini ki private hospitals ki WM mai pha utuna ki hospitals yegini apa Jawai apa ke Jati Hills tuna bha ki hospital li banyu phap lai ki chena boy na phap busi ya ka komplek kam yang ki la ijing rap ki ne pha ba ye ki government hospital su handle li warok ka volume manda biang ke treatment jo bon ga rush ki belum ter cubo dalam ye ko handle itu boy have involved ki gini ki ada institutions ki wa medical professions ko ya kutup lang itu jo ya ka jing sumari ki untuk itu ya ka constituency ni ka borok ko ke district ke east ko west Jati Hills district jo ya ka jing sumar ko biang ko ki bodok menghap lai cejengai menghap bodok besar ujuba ipi ni kawa hagas ni nyau kata puntip ke ipi wa kata ke jingjap dan ke jingrem uji wo ya kata ya kata nga kau kandidat nga menurut kular ipi wo job wo rem wo kaman handai nga uka macam kaman ya ke jingjap ni pha ita nga kerpat yaki electors apa kini konstituensi yang senyabha kerniat yang baru vote yang kini ka parti BJP ko sencar apa center hitai ke sarkar bai yang jo senyaw ai ke jo senyaw ke te jingtuna kejut jam yang jo yo go ya kata kecingnya rap ko pura kita gigi jingtawa yang ya kata ngai yuluti ada Punjab ki BJP kandidat ni ya kata mapai pi hagi ki constituencies wa MK BJP party kaman man ki haitu chuna bi wa MH kata ka special preference ki ya ki khan yang ki mani kita ki khan bai ki wa nongkong hi ya ki khan yang ki penbiang ki dam ni te iwataman uklik chuja chwa khat ki khan yang ki dam te iwatam ku bi kata kanong rem ngayul tia la de job ke BJP party hai ni yo ku jing toy cerkai ba nolorita nga to buru wa wan ka technical background
ngasang thok pha yiki ka kam ram ko yang khmat ko kom kra kam ko wan ko dur kra kam ho yo yi kita gi kita gi jing dawa gi jing am kam yang ni ka constituency yang i ngatip bah ko duti ne pha ke BJP party tak ke party ko man scientific kom kra kam kala kwa gi bru ki man scientific jo ye you implement ye kata ka delivery mechanism ko em kam pi de gi jing khan untuk dikhitin ya. Ko em kam pi punyo gi jing khan cerita ki DPR yang PUA ki detail project report yang PU on pi kan ni to ki jing em kam punyo ki estimate yang i wa haiwan ni nong rim ilek pan kat te ilek pan sistem kai ilek pan sepak tekan mendebiang ke jing khan MOU punduk tu kita ikentin kepat ai ke pek yang ke Juwai constituency senyapha vote yang Punjab yang Juman Rai Jukura. Senyato ia waka heni ke education yang i duna pha nang em kami yaki university. Senyato waka em ke jing doan senjok yang kirang bak chungnang ni kata national law school. Kita wara nada tip you pun senyap sitai sokar baik mendam ko penduk ki ye terang ye kuai kan tam ye education ke policy yang i ki wa pun jai ye ke employment ki policy yang i ke youth yang i ki man educated kaman employ ki em ki policy yang ke party ki wa hab implement ni dari ya sarkari apa ke state yang i lembaga kita ke example PIP PCT ki BJP rule states kaman wi yok ki kan ki pi ya ita yaki jok ki policies yaki jok ki economic policies yaki trade and commerce policies yaki labor policy kini daw interlink ki dam ta create yaka uniform policy ko pun wan rai yaka roi ka par yaka development apa ka state kaman lai cepa Gujarat senyap hape yaka Gujarat yaka jok ka model ni pun ka kama lai HKB state kama wan ka development HKB state harga ke state da menlada yok sarkar BJP ya ki jok ki policy sebenarnya nga mkulari nga khana IP wa i kam gi nong kra kam ke BJP party i ya ke instruction yang ke party i habut kan kata ke party discipline yang i menong ke sarkar bai la i gitu ki kam i habut ka i ke accountability apa ki representative yang ila system of accountability kawa niti down wa chena phi ya ka result ha khanda madalai phi chawa chane legini kintin kumble chibo